Sonong kasuabon kumadati di sanan anaw misis at kapod isong sambayang. Kinarahingan asun ba isong kanya sorga kung si kaudat kasuaban diti anu kagayahay patilambus da krisisan iswang da sambayang da misusuab kung si Tuhan tu alumi sa piramutan dahay isam da nununupay timbulayan dahay nga masinondot osambulu o rikoton manahak nagi dat panudukan kumadahay dat patilombos sa dat agirot kumadya. Pahingka ko nagi dat palombos iti panambarasan iti na anuan no dat kamilaan patilombos nagi kasiribon ginawo isam dat kano kud palombos mihuntak di karayan. Inasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Iyo sanong kasuabon kumadati din sanan pengkura tabar di kasuabon di bay no. Tumbay ano kudot ang lumisan nipih dati kasado gisambot ang sapungin na pasik ng asapong kasarit o pasik bo. Kasabon na po bay no nga magano ta isa kaguhot ngaran na Taliban dila kanihab karait di Yehu nga man ta kay gulia ila kami dia Yehud ani ba am aratianin dati menunuhat ay karitan am kampayan di Yehud iswanggat ay pagindalanan dat tulunda Israel. Iswang dat buk dua raja-raja buk kawalu ayat ke-25 pengkuroh nangku iti pinungaranan dat Ahaziah Yehu nasilid raja. Ahaziah raja Yehuda. Iswang tahun ke-22 zaman Yoram tanak di Ahab raja Israel. Ahaziah tanak di Yoram raja Yehuda nasili raja. Antakan na padim kiumuri siya 22 tahun. Iswang gosan tahun na kinulaydo dat memerintah Yerusalem. Ngaran na patina daw nga Atalia manangaki di Omri raja Israel. Paimpasihit siya tumano dat pababayuhon di keluarga Ahab. Papaburu isiya nunuy arat imata kinarahingan miagal di keluarga Ahab. Kakuaan pa nga isiya na pamsangulun at rinumikot dihirid keluarga idi. Minongay siya miyampay di Yoram bin Ahab minisangod da sumapot Hazael raja Aram dahilad Ramot Gilead nga inapay tulundat Aram nga minanindual di Yoram. Uli na di raja Yoram dahilad Israel may dat batanit ng suhat daw di numan di raja Aram nila Ramah. Antakan da sinumanga di Sid Hazael raja Aram. Ahaziah tanak di Yoram raja Yehuda minisyo kakap di Yoram bin Ahab dahilad Israel tu sumakit yaw. Ilo no kain talangan na takuri karait di Ahaziah raja Yehuda. Pengkukurah na ko itit pinungaranan dat Yehu. Tu iti na po Yehu ay isyo nakadaw sangulun man tadidit tulundot karaitan dat karait ta kinapatayon di Yoram
Ahaziah. Dua raja-raja buk siam. Nabi Elisa minamalaho sangulun mantadi rombongan nabi. Minaboras kumadaw. Panangangkos no. Pangigit payananda tumaw. Ongoy na hilod ramot Gilead. Sayra na pakarikat kahilo, ihumo na pinungarana kingarandat Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Suwang hangatan ni siya mingkakat ipagilitan di tambalut daw. Igitan da sumuang hirid walay. Ngoyan nutit miyak manu tuntugay hirid tuluh daw mo boros sa iya tirat boros kinarhingan no rapantia na sila raja Israel katalib na pun dadihom panangkus so gumuli kada milambat-lambat. Ongay na di nabi muda idi. Nabid umulo kidi hilot ramat gilid. Sayra no karikatisyo kakita siya inupohit ang soljor nga ay sangingirikawi la sanging timong. Kano po siyon harmati o pason dat nigitan kumontok dia ay panglima. Kadi Yehu montok disay dahil insanhan simbarisyo untuk dia panglima. Inakat na Yehu sinumuangilad hirid suwang numandid dit nabid omulok tuntugay tulo daw miyak miyang paminaw boros miyagal matitit boros sa kinorahingan Israel naurapan tiya na sili raja mentokot tulun da kinorahingan itulun-tulun da Israel. Iya na panda nga mamatay kon da di keluarga tuanu i Ahab pengka nagi iyoho na pa nga membalas umat Izebel iraha dit hamba-hamba ku nabi-nabi idi nagi insana ni hamba da kinarhingan
Oke, harap daharo na di adit mangirup na di lat tumaw-tumaw. Siyaw lalaid na kumnad ay sa oros. Yahu sinumakay karita minadilad Israel tu iuram no pa nga pailatan da sumakit ta hilo. Nagi i Ahazia Raja Yehuda rin mikat ta minay puya te ka minay intong minay kakap. Sira na pa dit ino pa hit ay nga no ko kito dot pasukan di Yehudur mikot adis yuntuk harum mo tino kita kud may dihiti ka. Kadi di oram pari ko to asang ulo na ay may rapaw dielo miyempay boros harana ka. Simbar na pa di Yehu damay okon ka urusan mo guli tanud na doho. Kano pa didit it mantamang idi nga no korikot na isuruhan kumadilo nga minuli ka. May nakago kuminduo nga iyo dihi. Nga inupahi kakitanan kuhom tangkus no pala kuda dat igitan nila tulun nga miagal di Yehu kakitanan ka manangakih di nimsi. No kuronangku tu patutunan di siyo tu tangkus no pa di kuda dat pakita daw nga miagal da tulun da mulaw. Kumoy no pala nga tuk sekiro pamanaw karita nga oru-oru pamanaw kanto it ipet sa luang-luang nga apataw no pakanted ay pangingigit ti tulun na karita ilo kanto kamon ilet miagal lumulaw ka. Katalib na padidi kadi di oramom pasanglah kareta. Saliwan na di oram sinumakad di kareta daw may ruba di Yehu. Narubaan di dilak kabun nabot tulun da Israel di. Sera no pano kita yuram di Yehu nga kasyo haran ako iti na pa nga tabar tasano nga Yehu nga simbar na pa siyo. Paing kukura di kamanud damay dadamot ta sundal tulun dat sihir dat tinano Isabel ilo kagumo. Iuram no pa di nga ginumuli magidu da miyampay maboras kumadi Haziato tudot mo titika. Nga may diyahu gaya to it panah daw miyampay ayay it kagarasan daw numandi siya panaw iuram. Di pili tandat lihawa. Gisom ba inapay panaid di nga nakalapos sa tundundu hiri na kinapatayan di siya. Suho na di Yehuhi bidkar. May kakata ilat mayati siya, may patamo di ilat kabun nabot. Tulun na Israelilo tu ilay no. Antakan na pod Yeho iya dadamot at minsan makitikudat tumano di ahab tapa daw kinarahingan na po nga papaboros muntok di siyo dat nunuhukuman. Nakakita ko araha dinabot raha di tanganak ngay daw dit kosodop pengka na boras kinarahingan daman ko sa muliay di hilak kabunid di. Mantadi di may kakata ilat mayat daw dahilat kabunilo miagali boras sa kinarahingan. Ihazia Raja Yehuda nakakita di isiya nga minagidu dahil hilad Bet Hagan
nga ginusa dia hug gisambet miampay mo boros, isiyo nga may lagi panaw kadaw. Numandilo panaw isiyo, antakan det sumalakad hilad gur samokdet iblim. Minagido isir dilad mogido napatay da hilo. Kinakat dilay mayat isir dilad Jerusalem linobong hilo. Det hiril lobong isir sandiri. Miyampay dit kokihan hilad kota Daud. I Ahaziah na po nga nasili raja mentok ke Yehuda. Salom tahun kahpada miso zaman Yoram bin Ahab. Okay. Jadi paingkah nalot ay kining kokoton di Ahaziah raja Yehuda nagi Yoram paingkah nagi kinapatayan dilo paingkurot kinalimpupuson na kapasyon paingkuroh dat linobong kaamu osanong nang kui nasunsudan dat iswanggot ay kinompokon na kapasyon dilo kapaingkuro. Okay. Hari dahot ay kapurimananku tayaan nilat montok di Ahaziah boras na pod hiti nga duo na ginhapodom 2 taon di siya dot ay katuwahan di siya na sili raja. Asaraw ko na po ham, duo na hapodom 2 taon ko na po nga hiri na kinimpunan ko ay kinumaraja dot sangulo na mekanik. Antakan da duo na hapodom 2 taon. Tok alajak pumatiga di duo na hapodom 2 taon eh. Ongayo kuruba di manager miyampay di sangulo na tambalot tot recommend o kita na yung manager nga ay tanak pagyadi ti kasyo kadi di tambalot tot miyampay boras sa orang putih nga kararati idantakan di dila ay ay so imutigi hatulon dot susuno po mamanaw kasyo tapat tibuh ka hiri na din nakano ko paluang got duo na ginhapadog 2 taon na sili na mekanik tok adaras mo tigya duo na ginhapadog 2 taon tok haron naragot porson do hilod blok pati-ati ka hirid dompok sorohon do 5,000 hektar sakayan no may rikot nga porsong porsong sakayan no mga rikot guli po pukul 2 dami susuab pukul 6 masih kago ay apat jam momodop ay say no balimang kud ako dop nga tok umbalo na di bayno kombal di dahar tambalut tot napunsitan no baku-baku tayar tahuri isir di nga molohin no mo 60-an no may kuna di siya di tulungod ay minangurusi tayar minipakiwon sa dilak kaday kapongo ngayo kuna di pawon sa pagulyo tayar hiri baku-baku may kumoti kakatatilo nga ay kagura tayar tu osaraw ko di 20-an lagi po sangulon ka dat ay poponsay di tayar baku-baku poponsay di tayar porson dit akawas ko ya sangulon ka makam sonong umbalo
Umpalanya 40-an nga, ay kagura idi tayong tok kiring di kapuriman ako tok nakasimban ti mamadi kagarason iti nakasimban ni kapio iyelo nahat kamuyan kud hari kapurimanan da tayaan takod muntakin la kamulakan a kita na pom angamulak pom haron na kayong kokoton dilo. Iyati na pohom ato kay kapuriman da tirdi kakuaan na po nga koylo takoy kamulahingan na po dati ay asusai ko po siyon dilo kan nga ay asuhatan no gisambot iyati na po dihot mininggayo nga ino po di ano dati nga mantaddat ay usaha dati sendiri. Nga apuas gimo tigyad usaha daw sendiri sakira na pod ikahaharano teko ikamiwahan na kapasyan no mantaddat ti tahak teko tungku sa molahing ay kapiyo otood da kapiya nga misway no matid iya kapiya sendiri ot minogihom nakano hidit iman-imanon. Agaan na hato sa kiluh ti omulok po tapo ti mo tiri nga haro himo ti ot tapo ti kadaw hi batos ot ay mololahing kada ko pintotos ko piyod mingkakat tetangagat tot ngomulok po ka ay sala boh det agaras pon do nga doho na papason iti kamulakan haro hi kagarason do kundo kuat koy ang adarasi boh adarasi 22 tahun lagi kadi ahazia adarasi nga ay may na dati tanudo pengkurohot ralan-ralan dot sakirom miagal ko mangakat to angagat nga kada pagagamay do mangakat. O gumuim mo tigay panudukan ni dit mangakat kuno pod agat nga iti ka. Miagal ko pengkukuroh kod aarul tawak mangakat kuno po nga mayno do ko guno at kagarasan do tatud ka. Kada da penggantung iti tinandat moy pangakat. Gunon no ti no kadi da malayo guna teknik ka. Guna teknik. It kapiad nga asanong nad ay guna teknik kadi da malayo. Man pakaya itirik moy iti no patinan dati nga ogompi. Kasanangan no pod ditampinay nga lumahing kano pod nga kani ka ay sa tarwol nga misuway no tarwol idit momogompi kat titinan no ditamulok po piagalan dit ay sa undang-undang no kakat ikakat harap mo ti piswayan hindi. Labi pendatit purimanan mo ti 40-an lagi oy. Miagal ko kano sumambayang isay na pod ako'y simbayan sumingkatud ka. Sumingkatud to kono. Napahit 20-an ka bawah sumingkatud ko. Mingkakat ko. Ano'y atura-tura na pangingingkakat. Tumhilambos sa pamingkakat. Nga itinapot muatuan na taon akan pundad magatagata-tinan. Amin kamuti nga tukom. Poy giton polongon dahilod sirang managi potudo managi pengkakaton nagi ti sagakod mingkakat gin nakagutis pirantayan nagin do kadua tatudo mingkakat gi. Ya di no mo ti undang-undang idi mingkakat din nga mangkurapit. Mangkurapit at tatud gi. Tatud nga mangkurapit ilo langaban dat ilo ditampangi lang mangkurapit.
Om ilo nohot ori tanda ti karai ta tahun di Ahazia ti om mulok. Ti Ahazia no peti nga manangakih di Raja Yosafat. Yosafat po nga Raja Yahudan Osonong. Nga naroy tanda hilo dot pinapaharo hisiod pikagasan miampai di Yoram tanak di Ahab Raja Israel di Taraat dot moy saap di Hazael dahilod Syria ilod Ramot Gilead kita datilod iswanggot dua raja-raja buk kawalu ayat kedua nah padam lima gisom dot dua nah padam siam katan di Asia om lagi Raja Yoramilo nga pinaparikot tet kantakan dit amu osonong mentok daw iswang det pisangadan Raja Yoram no padi nga nasindualan om numandi igi tadi let Israel manda ubatai manta didi Raja Hazia mantad ke haret piu pakatan di sia di Raja Yoram om minagandu di sia kasiwatan det mongai kakap teko mongai ompuya mongai lawat di Raja Yoram. Om hirih na didet i Raja Yehu kadau nga minimpun det memagusa dia lo. Om saira det ay nakasupan ni Raja Yoram om numan patayo om pengka nagi i Raja Ahazia kadau nga numan nagi patayo. Kakitanan na padati nga i Raja Ahazia na paditi nga ikoyonon dit a kontok koyonon di a kontok kom itimpu dit a kontok tu iswang ga timpud oniba iso ot kan takan do tagayo hinggo det minama pinatay di Yehudu raja om nagi sangulunat permaisuri. Keposian di Raja Ahazia miampat keposian di Raja Yosafat takidau Yosafat kadau nga pinapaharon nagi det piu pakatan miampai di Ahab om miniampai di Ahab det minay sangod suma peraja Aram aruhay ni siya napatay id pisangadan idi tu nasilapan idit sangod dilod andasan di sihom isiya na pa nga sebagai Raja Israel mileda tila gulian dahilad iso raja-raja jadi ina pa itapa di Ahazia nga minamon sa kaputusan dit kontok pensala iswangget koyonon di pensala om timpu di sala kedua-dua dia letinga ay pinapayon det bahaya umadi kerajaan mantadno det piu pakatan dit araat pengkuro kamayan nila piu pakatan da kontok teka arat to hilo oy lanto ko det ioram no petihom okoni ko ay tumanud da kinorohingan om pengka nagi kadaw Ahab nga ako ni ko tumanud da kinorohingan at kaboboyuhan di siyo nga pakita datid i Ahazia tay ko Yosafat kedua dia lo nga nakombalat pinapaharod piu pakatan montok itulun det amu tumbayaan kumakinorohingan. Sayra det timpu debay no iati it paimpasih om no kakito hilot koposion dot raja-raja di nakatalib kombal to kay naku det
ay papaharod pikagasan do kaposien da tulun Kristian, miampay minagan no kaputusan dit kontok gisombo ino pohit pikagasan ti ko piupakatan idi nga ay momonsod kabalingkahangan isuang da kaposien dati dit amu kontok isuang ga timpu nogi isuang det kayonon dit paintangkid. Paingigit to di Yesus, atumbayaan to ko dat itinot pikagasan dati ikanu kasari dat manggigit dati ikoy kokoton dit paintopot itimpu di paintopot. Bah, jadi kamoy na padili tampinnya timpu bayno nga haroti kantakan-kantakan dat papaharoh tokod kerjasama, ngeti kerjasama dusun boh. Papaharoh tokod tumanud na pelohod di nga permuafakatan, piupakatan, harati pikagasan dati. Miagal ko iho sebagai ayat sangulun Adventist papaharoh dat kerjasama dit isuang ka ketumbayaan da suai. Saira no pod misusuayot ketumbayaan dati nga haronen day kantakan-kantakan dat ay popokitad hinggo hokoy kokotanud isuang gat piupakatan idi mantadad ino pay ketumbayaan dati nga isuay. Iso no po nga mamukaday magano tokod kapagalan mamukaday tok sonong idadid papaing kakatakaday ti nga di kasuko pemodal ko kan bah iadih na pohom miuhup to lah kadi Elda Palmis nga isio no polo nga suay no katumbayaan di siyo suay tadaw sumambayang wah ulih iyo ho papaing kakatitit bangunan iya indo menuang kampus iya didihat pisukungan dahay bah boleh kopongoh na dihi kaday iwalay kamoy na padi nga ay napanu kuno di doho dat ay tugas dahiri Elda Palmis isi na padi nga menuang di kaday di nunuhi barang gat padagangon mantad ko misuay ay katumbayaan ino padi pinapinsuang di siyo nga harodihit kontok di ko iya no po nga mangakan mangakan manginom haroy dadi surat perjanjian haroy dadi surat perjanjian nga ay no kasyo o gumuot tulon mo gihumiti iti talaku tapos mo tigiya ino pahit itong sigup itong tinumon alaku mo tigiya sakirad ay siya paswang nga idi pakaraja di ipakarajaot poposwang labi pun miagal ko kaday makan haroni makianud kupi ka ayso kupi diti ka ipakaraja mangigit ta kupi harano makiano nga isiyo hinda kaano ditusin uhot tandem ogumo mauhot ka jadi pikir-kirad miagal badil ikan takandi Ahazia iyo sapat mantad ko ino pohit panakiuhup dilo nga akon ko panan udah kinorohingan irin himin ang igitet karutumon isuang da kaposyan dilo
Jadi ino pa di pagangatan iti pelajaran panambarasan dati iti kasuabing tampinay nga piupakatan dati kumakinorohingan irina hipagiroton dati. Komun po nga ino po di susuay di ham tulun sa pitulun serad ogirotot pikagasan ogiro hubungan dati kumakinorohingan nga ino pandit hubungan dati kumatulun sa pitulun nga kampay om pampayon dati miagalid di kogiratan dat hubungan dati kumakinorohingan. Ogirot no po'y hubungan no kumakinorohingan. Kamuan no pa nga iri ni kapagalan da igitan no dat sayrad harap yu pakatan dati kumatulun sa pitulun. Yadi mo kay nga masalah to kano pati tampinay sayrad oretan nila mamukaday. Adi papangan mo yung bulay. Ay so piu pakatanod itulun da suway. Ikatumbayaan da suway. Nga sandiri to kad ino pa'y dagangan dati nga ay kontok. Ino pa'y dagangan mo nga ay kontok idit katumbayaan mo. Sandiri to ko. Iri hidik iri karutum dati sandiri di tapat kapi mo. Miagal na po di Hazia Yosafat nga ilo sandiri it minairikot may papaharod piu pakatan dit kontok ko itaguangan di kinorohingan. Onde gulion to kano po hit janji baptisanom ay ogumu imoti it piu pakatan dati kumakinorohingan dat ay nakatangkid. Nakatangkid to kono. Nga iho ka daw nga ginawa kuno po ham sa kira na padadid iho iti contoh lah kapagalan mamukadayom kuidadi padagang iletilo kan hari ginawa dati di nga suway bagyari bo iya di tasaraw no di nga hirih kano pun do kapiyahom gumu na pamagihom gumu magihom tok ontok yung di pagumbalan subuh-subuhom ino pa'y magihom nga ikatua garaja. Haro po dadi ni skip no di. Subuh-subuh mi magihom nga ikatua garaja irin ikabi kabungaw. Ay ito nga era nga it no biya alaku mo tigya era ito nga era nga ikaw mulakan dati ito nga anggota at alaku mo'y pamali. Palad. Jadi puji Tuhan sakirad katilombus kasari ikatan dati kumakinorohingan ikogos dati kumakinorohingan piu pakatan dati kumakinorohingan sakirad hari batas dati ditimpunon nga nakatangkid na di kasuabon na bay no nembulayan dati ay itin timpo dati gumuli kago. Umbalay po kapiyad tumboyo kapiyo dat sangkuronot ay barakat to kinorohingan sayrad tumanod ko dit pikagasan tumanod to kad di pikagasan miyang kinorohingan tam ogumo ilo kagas ilo bo kogos dati miyang kinorohingan kogos dati miyang pikaruhangan aron no po insanan nga sayra dat topot kapiyo ginawa dati pagangatan po ditihom katumbaya ay no sekiranya pod paingigit toko kumadi Yesus kita boleh yakin bahwa perikatan kita akan menjadi suci. Kasari-sari paingian da ikoyanan di pain topot isu anggat timpu nagi koyanan. Jadi
tumbayaan ako da tisem tiso dati nga iti pikagasan do katumbayaan dati kumakinorohingan. Haroy kantahit no lukuh-lukuh ni kogos no luwaw ni kogos. Mano pa kagasay ikat mati no bo. May ikat mati ka. Milad idun tsuay ka man putulo. Man to kano pod ino poit pikagasan dati kumakinorohingan nga ikat mati. Ikat mati nunuh piyahi may pangihad nga ano o yan. Suay ka man putulo. Mo'y it ogirat ko piyahom pologoso na dati kinorohingan dat mongogos. Mongogos. Miagal na po di nabin mo ompeng kuro. Suhu na di sinumuang i malaikat sendiri at minonompon ni Bahtera. Tumbayaan ako so logong-logong pwede mo ipakiukabong ginawa na pa dati sebagai tulunom ay ni diolo ka. Haro po peluang ko sumuang. Ngayon ni dasyo ukabay nga adi ukaban tu kinorohi malaikat tu minonompon. Sayra na pa din ay nakasakad hirin nuluhon. Paingkuro hisilin mintuhon. Paingkurad ay minangukab. Patuludo pwede hatambolog. Ay numaro din oretanin mo. Nga may na dati pagulio kago hitit ay kapuriman nan dati sakirad kapuriman tokod lumuaw dadi kogos dati miyempay kinorohingan. Mahito ko no ogoto kago. Iri nagi pagangatan ko no po dot ay isa idea that mila dati pintalangon isuang da gereja nga aparluid haro hitit ulang tahun janji baptisan. Nunugyadi sala dat harit ulang tahun kinasusuon, ulang tahun kawin. Nga kukuro digyan dat paharo tokod ulang tahun janji baptisan. Tu iri nahit popo mangiwaguh kagudit kogos dati kumakinorohingan. Jadi gibang kuti dia ti wanan ko ti songing kah tokon dohom manda suguto kaguhit janji baptisan. Kosorow ko payo ko di janji baptisan aku matiho kosorow. Hapadam talu. Hapadam talu. Osorow iba nga aulud. Aulud bobos nandad osorowom karait tepor 10-an menyokong organisasi karait po 10-an amu memeguno da sigup minuman beralkohol dadah duho na tasaraw may umbalay pagid ako manarong pira na ako asaraw iri ni bobos sa asaraw nah ba ulang tahun janji baptisan may dati bulihi boy Pastor Erwin Karaw ilo si sadul jadi iri na dahit mangiwaguh kagut ti kogos dot ay iyati kinorohingan bah pahitian to kan ti panembarasan natin ko sabon na bay no to nakatalib-talib wala timpo dati nga mongobi idit nakatalib dite no topot ko piyam pukulan 4 sitanga upot tinapasik dite no nga haro no pamalahawan dahil lobeng gumu na pahit ay kumit-kumitan no asamok na din pukul 5 sitanga dite no nakaimpon umbalan to ka suwab ay sa no to kauntabonom kaimpon to kod
pukul 4.60. Bahkan misi sa takot isong sambayang. Kinarahingan ni isong kerajaan sorga kon si kaudet kaswabon diti insan pod nakaway ahe panambarasan dit tulun-tulun di nakatalib pengkuro ko posyen diolo iswang ko pikagasan piu pakatan dit kontok ito guangan no nga no kita dahay asilid iso at ay kapagalan dahay muntok ko timpo diti yahay kadaw nga harot kapurimanan dahay no luwaw no diti kogos dahay miyampay dia nga may nahay uhupay mo do inupoy kogos hindi nga otan dulit o girot kano danday hay tumilambus at ay itindalanon do miyan tok kasari di koryan haro kolomo kon dahay haro nagit mangimbayat dahay lobi po manumpalid dahay nga mantado pang hupanom insanan polo nga otol ibambanan dahay pampatilombus yahay o girot umadya Tuhan. Kung sikaw dot ay kampayan no, mantok tindalanan ko posyen dahay dubay no. Inggo na po rikoton, tindalanan ang buru-buruon, nga berkatan no, mantok ako bantugan di ngaran. Tinasambayang dahay, so nga Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, puji Tuhan, mantad pero tanda o lumis. Hinakaw po, makapiro ba ito po, swabon na swab. Yesus kasasali orang I saw ko iba sinano kada ko to Yesus na soldiho I saw ko iba sinano kada ko to Yesus na soldiho Nakatongo sa libre Yesus.